Okay, FM 101.7. Lawyer Twenibu Akodua host ma adechinstroma ye no UTV wo ye mranimu ni osai Kristo ni sai teacher ni na okọ Wesley College lawyer suso menenu mienu no yese na yesan epefufu pa law memo aje ya nyo bra kwa me na bakọ de nyame adumboko na nso ayeso ye bokọ pa law we de baba wo nchen anopa yi a me gwa de na mennim me daja wom social media me nkoso da na me tete eso obi de akuapim polo na me te akuapim polo de kane tete o polo na mi so e be ma sai wa ba na de akuapim polo na wakoyi ne ho ama eja eho aba asem na wo mo de no akokọọto na ade bi pie firi kọọto a ye pese ye gi adwenkyere kakra ye se judge no a convicted o convicted ni wie ya o man no afa na judge no ebe ma sentence na nti yemfa ne kwoto ne nye pregnancy test no se ne si kire ya convicted na afa ne ebe ma ne sentence yemfa ne kwotwim na yenye ne pregnancy test wonyima na asa wonyimwa na afa yenwe scenario se BBC saa judge no hwa na opeso ye dai yo come me that you can also tell say Rabano you say ya nse den ni asem no tenten if you say the memetete ye no so ba e no obe catch force no say ogitum say udifo wo ho kwan sa say utimi ka say udifo o say uba na da kan mo bi sa say udifo ana say udibem udifo ana wunifo yen kan sa say udifo ana wunifo entino de mete ye so no ba no be kan say udifo entino say o kan say udifo sa na ya twegu record book no sa na ba o be kan say wa na o jipo say udifo yen kai says akane no yeso ba no kan say unifo wo ho kwan say u change u plea nti oba sese no o say udifo ne ba ne sa na ye be chechiro mu say kan wa kan say udifo yi de be di echire nie e bi ze unya kan say udifo dia na chere say court no wo tumi say ene na obua wofo wa wo si udifo ene na court no bua wofo. You know, you'll be convicted on your own plea. Until the na ya te say course no so by no say odifo. Your boni bi o ho a wo ba na ka say odifo mpa. Ye ma o ye enter plea of guilty. Na no de bi adachi bi. Say no so de ba na aka. Na de we de o ba ye no kan say odifo no. Court no so agi atu. Enti judge na convict no. Ndi si ye bua wo for de a ene na de etoa so ne se ye twa so na saa so twen na ye be ma wo no ye wo ho nhyehyeye ye wo ho mbra ekekere judge no ye ka se ekekere judge na se ontumi nye ntra de mbra ma na kwan se onye ena ontumi ente so ye fa de se bia boni a waye no eso aso twen ne se ye do tumu a judge ne ntimi nka se omfa wontum na obebo ka fine ana se custodial sentence se ye mfa de se judge no ye se boni e wadie no ya ma wokra o se ma wonfie nso abro so wokra mfie aduonu judge ne ntimi nka se o mehwe wa waye mobodo binti ba ma wonfie mienu Rebecca said, the hands of the judge are tied. And I own to me, I said, Bonnie, where did you, Papa, until 25, the member bear said 90. Kwame Sobekaya made them the say the revolution time, no. Na tribuna, or it's not judge me. Or no, ya Bonia, or Nensa, Nensenum, Wokabum, you know, I do.
is wakabum obum ba ko pa na je 10 years no obum mienu 20 years no no we na de kwa be ba na betu yo no no ye abiko na sa utra anya yie na se na obum se de obum wo ye for dem akwa apostle ne na kwa me onza mabi mu aha but we dey your sentencing guidelines ya ye dia ma judge for no na sa sentence no mu no ene ye wo bi wo ho a utimi ma wo do nsa secretary se wo beda suban pedi se sa de na nya de a wo be ye bi eno wo ho ye wo bi so wo ho a ye do betu ye do bi so wo ho a ye boka ye bi so wo ho a itimi ka se ye enimi enu nyina ye betimi di watu ma boka be ma boka di watu enti no judge no obehwe the circumstances of the case no na odi a kire se asotwe ya ye de ma me ya ho won hihye no me hwemu a meyi the range na or another options no and alternatives no meyi we anase meyi we say afin so no so ni pakro no bana anase yebu obi fo so ono an ogitu mu se waye bone ogitu mu se odifo na ntino yebu ya ne fo conviction on her or his own plea anase ye di asem ni nyina wie no adifo na we a judge no etimi to ne nsafre wo ni pakro no se wo ni lawyer ana se wo lawyer na waye de ye fe ne se mitigation na ehoro na megidi se mpese metwe Ghana nyina adwen siso na nka ya judge fo no ene court clerks no nyina emwa yen kaka ebi se makokota ko hu se to da ye nkyere mitigation mu ye mani pa ntiase enti ubo se ye bisa ne se wo bibi kana me court da kuma ura na ye bisa ne se wo bibi kana no yo kan ne se me se me ade me se nyamia na so na ma dwi mu se o se ye kyere na kyere se mitigation na se ne se ye ba betwe waso boni a waye nti enti se wo nkotesire bi a obesere na se boni no ya bre na se eye asotwe no ya bre na se kakra ana se bi anka me mfami ntunsu ehyiemu ye mfami ntunsu winumu ana me mfami ntunsu winumu ye mfami ntunsu ehyiemu se sa options no wo ha kwa me ka we say because of kwakwa na se okaya eso so de ono wi ase ade entim ni ja timi bi tija o se what neto ejemu anya na hwe this what neto nsuom onu ni se enti no mitigation no nke kira manfo ase ya enti oba na oba beka bi a lawyer na beka se obi a owura bia asotwe ne de efogbo no ye ditum yedim se obetwe na so ara na nso so we de wo chewoni asotwe no bia ya na wa mamu ago kakra di nti aye se mamu ne se oni pay se nye na wa ba court ya enka unya asem kra ma court da do fuka se be fe for your first time offender na obehwe wo hwe no kan no wi a waka ebi kura mpo adwuma a wo ye no nka ordinary ni no you be odesu by piety na nso so no bi a bibi na afa na se to da obi kura ho about bi ka se bonsam yetimi kura aka kuduru abi se ni pay ebi asa wo hwe ni su ehunu ene modern boy bia na obo mamai na se dia se o de ko tum na wa hwi ya na kwa akose o prison ho ti we dia se a yedim se mfiere do na de wo ho kwan se o ma ni mfiere do bi na nso se bia teso na ni medu ba bi sei na wa wunim Ghana prison po o de kwa akoto hoi no mu nsem bebre ya hwi ye kro beba no na wasoro enti no ubekeka sa ansem ni nyina de eye enkotosre de ama judge no se de be ya odi mobruhunu ene be ma asotwen no enti no sa kwanya no ho na me ka se e ade a wo se ekirikire mu e ma nipa hu se ye wo sentence no ye wo no ahodo ena ne kese e wo ho ne ho e wo ho ne ketwa sokra e wo ho ye fa de se minimum no enti no se wunim se ahodo ni nyina wo ho na ne kese pa wo ho na ne mfimfi ho ne ho wo ho na ne ketwa kra wo ho de a kwa me ho na mpa de pa ti so kokot na se wunim a kwa be kwa akosre afi onipa bi wo ho a ye hwe no ni su ni mfiri du a wadie
ebi kura mpo anapo mu den oba pemfo obi asabi na dwen mu kano saa nyema ni na ya ade a maka yare fo nso bi o yare physically o yare saa nyema ni na judge no Africa say me beka say the court would have to take that into consideration na or the amount sentence or the asotwe number na yaka na saa no ye dane no so a court so kura timi hwe obi ni suban ne bobia ne ya bia odi begina court ho a ye bisa na asema say the we see etutu bi ma lawyer or cross examine no sorry prosecutor or cross examine no ne say the we see to ne nsa chese wo muhwe ya no so judge no behwe obasa wo ye ne sentence a obehwe no so na odi aye it is akwa me nim smetimi akoba ni nyina dia but substantially no niema bi wo ho a judge no shan sana or the asotwe aba ebi wo ho a ultimi nye ho hwe eno de tintina wo se no ano oye ebi so ho bitimi aye ho hwe amrama no ho kwan ma no ye de hwe saa enti within that circumstance no and I'm gidi say rabbi ya obo le bi ne de no akwa akroduru eti metwasia ra metwasia judge no asotwe ne de ode be ma wa convict no na emom afa na okohwe circumstances said ya kan nyina ka bombo hu se okay ene me man say no kwa me sa na tie na de ye tie se sa na tie ampa let's say se beto court na nim se awuraba no onyim se onyim ampa de a won se court de kwa menye wano a de beka se onyim ene e begi atum se onyim e wo se yenya nyina so no ne se ampa ni ampa onyim wo so bi wo a onyim so unhunu so onyim ena se kwa me bi kura ye kan se obi nyim me se e bi a o kan se onyim na mehu afuno kura nka mepefe yen hunu se wonyi mampa so asa kwa mi yen so piti mi nyensa na so na ya bobo ntuma na ase da furu kana nyesa sanity enti na wo se adanse e beto court na nim di say sanity ampa de a policy guideline no all over the world has been say ka obi a onyem de ka da so twen no yen twentwen so na onwansa ebi say odu bi onyem ekotum a ono ankasa nipa bia no the prison circumstances na and our conditions na no what force akwa mi so ni se pemfo yi afi na obede obeko antilator yeah obenum folic acid or what na the cravings aba and will be this day ochna you said be odwan na ya na hwam kwan na be kwa gwenya daje abobwa sa ne man no dia brewo and de me kan agro kwamu kwa but sana etiefe oye obi a ne bebi oba begina no ye hwedi ye che nipa ne sa ne tibia wo mu nti so mi no sa akoda na wo se yefunu mu no kwa me so onye boni bia o dabi na ukosha abrabo ase na akwa ase o prison ene na baby o sai enti no sa considerations no ni nyina no ye de hwe nti se ba na sa ye twentwen asotwe no so we be say na say prison to die say bi dem nyemo so bi o ba bi o wa o ba no e bi kwa ne kotumru no kwa onim so anyam na me so beti mi nim say bi e bi kwa ba bi kwa ko fa ye fun no Ghana de mi si binti mi si but matesa ma bi nim so e bi nim akọ prison ma nyin san open kwa mfa so nyin san de mo anka sa ha de mi ntibi enti no kwa me sa considerations no na ye hwe enti chawpa no so obi pachawa odipa efise yitimi pachaw sa o court na ni yesre sa ene kwa me ka se emri bia me case bia na ye wiye na jaji to mane ye se e obi bika na kwa me kotu ya kotu bible mpo kotu Jeremiah na me se jaji no so wa menkenkan che no wo ma me kwan se menkenkan Jeremiah 10:24 se mi remfi ya Israel fo ya nyankopon bone ene nyankopon peso mo twe maso ene o mo se ne se o mu nim so mo ye bone awurade nso so bu afu na nso so o mo se ne se na bufu mu no mpo no ma ontwe o maso e ma no ense wo mo
let's say so mo gitum said o maye bone o mo gitum say awurade bu na afu no o fata se ne bufu o mo gitum say ontwe o maso e mo mu se ne yesefe asotwe no ya atwe ne se de be ya ense yen obeka ya David o kan say nyankopon ma no option nipa be pa ne suna na so no nyankopon nka be pa ne so awurade wo de na mpe se bi se nipa de uja be ma o mo ade o mo de be me no nti wo da me pe mehwe ni mana mehwe nsem e chen se me kwa akohwe ni pansem nti kwa me obisa me anasa na tie na meka se mesre se mepse de ri kan mede was mama obo se we me kwa ni di sa nkomo bi sei na nka ye mfanya ancheche so menipa efi se kwa be mfom wo wi ase ye nyina ye nam dakro ye betimi afom akogina mbra no na nye da bia na obi ye bone mpo a e wo se chinchina twan I was say ye yen de was ye yen no bone de ye ye na so to dan so a ya na ehumobro so I was say e kan ho na court asin ye so ehumobro so wo mbi say drum e bia judge me betimi ahwehwe sa na me nyina enti wo de adwen beto ho obehwe nipa na se de sitie na ode abua na se timi pacho ma ni ye so a na ya pacho so amana ye nti kwame ubisa me ansa na meka kwesina ke bi ohwa ni adwindwen ho se judge no o convict ni na wo twa sentence na odini kasi yemfa ne nkwa afiase na pending the outcome of say wonyima na say onyim na mo amunimu mre binum se na kire se ene judge no wo the intention say obema custodial sentence eno to say enti kwame yi mempese mehuye di court na nim obi nso so dwene saa odi dwene bi odi dwene se se yam fa no ntumu de a ene na ogina sabi mfimfimi a ho ye dai sa mfimfimi a na kwa be bi ogina nsa na wakọ so obekọ ha bi so obekọ ha lo ananya sa ala te kwame enso so no se de meka no judge no kwa ne betimi a kire potin if say ye gina ha ya ka say se me no ko preme na me ko kan say oh ya bi entisa na say da be na o besa ba court bi mu no what was it 2 weeks time next okay say it's sa ene na ye bi ye de make na say ye pe ye ho na ye ko kan say oh ene sa na tie odun betum a say ye so bo nko ye report mo nko ye test bi test amoko ye nim de be free mu aba na me hwese okay wakase yemfa nkotum sete manu butusu na so kwakwa test no na onyim onyim de a ne yesa baabi a woda no ne yesa akwado amenem eno no be free ura no ho na aba se wo gene saa ne kwan so ano na nso de meche ne se eno no be free ura no ho na aba ebi se fi sabre ya kopum bi ada obeba court ho no nsem bebre betimi asio Rame, so dan semtimi sisi. Sao? Nipa. Ne ya meno kase betimi akase okwam. Party a we invite me se memre meba. Afi ade achen ya mitibia me gaga. Some wo ho kwa se me kan chose kwam. Me kan se beba party no so me sorry ya no me ho fa be kra enti no we de mesre. Ye me kan se yakoyi nipa yi a to dan semtimi sisi. In 73 ebi bibi kura betimi asi ebe man de ye nsusuo ni nyina no ebi a ente sa nti se ebetimi asisi bi na ebetimi adi ho nkomo ebetimi de nakum ebetimi nso kura kan se bi a yehu ye no nya de a de ntum ayeye bi a ye twentwen ye na se kakra nsa ena bi atum no kura se wo se yehu se mfi do sen ena ofata court no ni se be da court na limu no emu dudu mfie dudu osen ena dudu osen o e mfie ne na di na dudu osen da kura se ebi o kura yetimi dudu tumbe se da ko ne ade nti ye be jai sa ni na ma no se e ho no ye nya nuru ho ena ye nhu na adwene mu so no onim ono na nse bi nyina beto na nim nti ho de nka kwa me ye jama na enkeye laye na asamba ko a eni pebusa ne se
yesi abaye ya woro no ho ena ne begina nanimu ena amanfo se ya yehwe video yu bahwe pa wa baby wa ba na hem na wo twa no yesei na wo muda ayi social media no mu yesei bi okra movie mu no wo se ba akoda ho na be ma da no so no obu nipa enom ne ade a yehunu sa bebre ukọ bi chia emai yeso obi ankata no wa shade tia ade no kwa say transparent wo wa hu what disturb wa dwene wo pona no ho pool side ene o mo se sa amra no enkova sa ade no gwame emra kova kwanya nipa kura ofa so a wo da wadaje adi ba me sa wo o bathroom na wo da wadaje of course wo bathroom na wo dware so wo da wadaje adi obi anu oni asam ebi akura betimi ankasa atwa atu phone so no de wo ankasa wasam emom ye wo mran so a etia se adaje mu nsam ye be no public na enkoye se bia ye di adisua ye fa se bia oba ye yi ne ho na ye twa ne mfoni na doctor ye no book bi mu ana bia TV so na ode kire bia se de udipa ne hona makwa ate bia kafro bia no fusie nie ana bi mpo a ye breast cancer screening enti no e for baby di abeto ho eno no ye educational purpose anya adwen no se o ye de ba be ya mana be kanya ni patenka ni mum no ye ne se e bia enkyerɛkyerɛ nti ɛna ye eno no wo ho otherwise no ye mra criminal code na ye sansan enema nipa ya ana wanya eye bone no eka se mayenye onye sa publication of obscene material obscenity no sa mfuni anase expression bia nipa tinka wo nakwan so no ye makwan ma ye mfasa de no metoto ho na se woni se kwa me ye se me mokro no nso so nkrofo bo na woni ayi ba akokora nwum krofo omto nwum kro no ombo nwum kro no omo be wia wo wie kura no woni se omo sign off unu ndi omto na ne nyame nkum ye kro no na mebo adwama no na mebo oma ahode na ne nyame nkum ye kro no na mebo adwama no na mebo oma ahode eno anu ma wie enyu kura bia o sa na ere sign off o se menyame nkuye na kro no na yebo adwama no na yebo ene de eyoma ahode bibie no man tie ai ti sanyo nkrofo nso ye nkwache wo mo ezi kwa bode elum nkrofo bi e mo atomo nyu ansa na mo no back to the reckon oh wa anka so wadaje mu nsem no ye makwan ma ye publish no sa and say ne platforms na kodoso ti we newspapers to nche we TV mo to nche ya see ya kwa kunya internet nso so and social media platforms no almost send information babo am kakra say music video oba wo she body se nko an wo she draws nko a en wo baba na hem na ba no sigina we one tanten etun tanten wo no so mfomra kwame e hono de meka se e green mame vo da me ka se idea no bi ho a esi na apai because for example say ebi ade no ye de chira dia pame for the kaya until say yinya media pluralism TV libre bae no enyum bi ho a lawyer yeah for send me Lincoln this you are sending me ena yi kwasi dia tanso asende Richard Bachman so asende wo mo send ena kapim polo wo ko ai ye da mo se yo me ye revive and this answer me am follow that's all
Ayi lawyer. Enti Kwame, the can say. Oh, say, until I can say a pie because the deal for a purpose be. Music hardly any day. Now, Kwame, me papa, and she be the better than Martin, who you know, maybe said the same. The author found is machine found. Aye, and yes, about Kokra say, Obi ye rap. Maybe oh yeah. Your family kesi, maybe be a kesi. But couldn't pack a baby or mayimo. And no, you didn't mention me. A rap who may told you. So we a vote kesi, Obi be a kesi, Odian kesi. You couldn't pack a baby. Couldn't pack a oh, yeah, rap. That was literature. Literature. I don't know what more from aesthetic and artistic, you know, because on literature, you know, you have a country or say, I said now, kind, you know, the meaning was sure. And you know, I was a literature there. You are talking about Magase, the company baby or Mayimu, Median, some bebo to oh, Kwame, your sense of Kunipa may not mean say or the two name Kunamane would have. Oh, yeah. Sunday will beat me can say, oh, Kwame, welcome. And so no, you know, how are you, dear much? And so the knee, sir, and it was what plan power, I dear plan. So, what Kwame, what Kwame. And you know, said the Casano, you know, said the layers for the Casa, the agreement, friend, said Casa Mukete, Casano, or Odi Ketche. Enti Kwame back to we say no enti ye ma ye kwan sa two ye ma ye kwan emma obedience so kra no ye mfa nkoto to abonten sa especially nansen beti ye say abraye bi ni abrantie bi omagyae na abrantie de say wansen ama when you order nude pictures and be kwa kugu ba bia manfu no de agunani mu ase o kan ye domestic violence act any cyber security act ya ba free ya Kwame wo yes a wo be kire yes a wo kire wo se wo kire wo ko yes so mu na bowa itimi de wutum mane ye nyina ye nim na se be se mfie na sabranti bi o ye bi sa ono ba ya to gitum wo se an me na me liki me na me de kogu ho ye ne kotum mu e bi se wo ya ade de abre nipa na afe nti ya ye de to ho say ye de to ho kwase de to ho no yen kai say ye constitution no ka say ye publication kra ye be ye no o say ye dwene public morality usu ene brapa eno no ntimi nhunu mra no say we tuntum na ye su no tuntum na ye brapa no nanso so no ye nyina ye nim say sabi o what we Kwame me sure say what dress kama ufie ubetimi adwa shirt na nanam ho ba menyi ni se Kwame be pese obedwa shirt wa bonton oh dabi aji se bia boxing bia ba na wo he fa me kodwa sanet ye Kwame me see o be se ho ba wa me se so ka be ko shirt ala mi ni ma de kura me kata ho so be kwa kose aha entino eno no ho sa ase ntino ye o mra ho aye sa na fe obi so a wo ye e de atwe obi aso ne mum so obi aye ne enche na enche se ye fa ne sa Kwame nenso ye kan nyina no se o se ye kai se da bi wo ho a adekodi a ye no wo ho eni se de ye ho bratie ni ntino agi se u siesie wo ho sa Kwame ye fa ne se ye kutumrika wo be kai west school ni kutumrika yi sabli wo se usunum omo hye yi atade fia bi ai e bi se utimi nko se skirt mfa ntumrika dabi enti ero no ho afade no na me gidi se beach nso so e wo ho afade wo ho ti se ho no ya bo ma no agu ho ne mo so ye mo mfa me nanti krom nipa na e wo ho na no ba bi wo ho a man bi wo ho a wonim se Kwame se uyi wo ho saa na me gidi se Ghana akora no e bi a se na yen ye ya dwinche na se du ne ye nuro wo koye saa ye be chu so bi ukwa ku bia san ni uduru ho na ebowa ye do betum anasa asotwen ho bia no ye de be ma enti me gidi se wo se ya ade e ma ye so so mienu on se ria na se no e fa akoda no so hu enti no ne yen kaya wo fo so se lawyer ayu kama de yin nsu nyame ya na
Abacho bingo no. Bingo. Anajua mianda. Ade wa hudie. Entino. Sasa ben fo ba mo fie ho. Na kwa ben fo so onda so bankan. Maybe so. Maya me ho ben fo chama na be kusa na. Ngani asiri hin na be fa. Ene kakani ben fo so di bola so bola nyina na yetui. Ena nia tente onyina ne akonkode ni nyina ye budi nyina to. Ngi so mu ko digita. Enti kwame sa na tie sa na ade no ni hu tie. Enti no uyi wo ho a na wo de betoto ba abonten saa embra so mu a na obi se na so obi aye ya anya na hwe obi kobo amane ana o so obi timi ye bonen so obi an kobo amane who is the complainant obi timi wi ade obi an kobo posifo amane a sabi posifo no mu nhunu enti no we de memete se obi kobo amane obi kobo amane ntino na posifo na court fast gina so a ode edi asam no ti aseni enu bi no se ye ni ami wa makot amre kra no ankasa agi atum nti se ba de sadia di edi kan aka no da na court no ebeye na kwa me so se ne dia ene se nka ye betwen na di be sin ne no na se eno no koye se ye di asem na wie kura de a ene na nkomo binum so aka bi wo a na frefre ho ne ye bi wo anhwe ya koka na akoto obi tirim na enti yentwentwen so kakra nsa. Okay FM 101.7